Hi everybody, I'm Alan Payan from Mauritius and this is my wife Marilyn, and we are going to make a small video about our experience in Croatia. Of course, we've been traveling around the world for the past, I can say 15 years, and we've done more than 60 competitions. And to be honest with you, one of the places where we have had a very exciting and passionate experience was Virje. Virje, of course, is a small town in Croatia, and Marilyn will tell you a little bit about Virje, and I'll continue with it. Yeah. Hi, friends. I'm sure lots of people know me, but for those who don't, as Alan said, I'm Marilyn. As Alan told you, we are very far away from Croatia. I can tell you that many people around the world, they all know Croatia, all these main towns. But there's a special place that I think no one knows about it in Mauritius. This special place is called Virje. I still remember from Zagreb, we had to drive with our dear friend Dragica, and I think Anil was with us as well. We went to the direction of Virje. I think it took us about 3 hours. And while we were driving, I was so impressed. I think Alan was impressed as well. When we reached there, things were different. Things were different in terms of the nice environment. And I know that Virje, the saint patron of Virje is Saint Martin. Why I speak about the municipality? For me, apart from all this welcome that we had, one of the best welcome that I had, and I think all of us had, is from the mayor of Virje. Now, once again, I would like to reiterate my congratulations to this small town and the people there, because I think today what is more important is to be humble in life, and this place where we were, we experienced a lot of humility from these passionate women that were cooking a lot of cakes, and all of the international judges. Although we've been in a lot of countries throughout the world, I can tell you we've been very impressed with the love, the passion that all these women, and today they've imparted that to their children and their grandchildren that were there with us. And I can say that this was the most exciting episode of this journey in Virje. We would very much like to be part of you whenever there will be another event. And I can tell you, I would like to wish you all to stay safe, stay home, and hopefully we will meet very soon for another event in your country. Hello everyone, Dobra Dan. This is Anil Grover from India. I hope you're all are safe and spending quality time with your families. The world is going through a very, very difficult time in this pandemic, and hope you're all safe. I remember my last time in Virje, where I had a chance to meet you all lovely people. It was a very good competition. A lot of home cookies and food stuff you had displayed. Very, very hospitable. It was a very good competition. Unfortunately, this year I will not be seeing you, and I hope to see you next year again. Thank you, and have a good time and stay safe. Hello, 多不但冇嘢，要乜嘢 Justy，也是 is Hong Kong 噶。We are Croatia travel. Thank you for Elizabeth introduce me to have this video. I know it is your cake festival is coming. Unfortunately, this year not able to have that big celebration, but we still hope take these opportunities to share the happiness together. Okay, so for cake festival, maybe I can introduce some of the cake from our country, our side, to let you know what is the special. Okay, so for celebrate cake festival together. So let me introduce.
First of all, you can see this is a kind of like mini mooncake. What is mooncake? Mooncake is a kind of there's a legend talking about that. There's a beautiful lady. She did not want to get married to a bad guy, bad king actually, and then she run away, and then at the end there is no way to go, but she fly to the moon, right? That is the legend. So that is about what mooncakes the story. So what the ingredient inside the mooncake should be a yolk, a egg, a yolk, yellow one, right? You see, so it can imagine more or less like a moon inside. So it is one of the legend talking about mooncake. Another one I would like to introduce is a kind of this is called wife cake. Yeah, this is also a story talking about a husband memorize her wife, so his wife. So that is a kind of the wife cake. So the last one I would like to introduce you is this one. This one is probably my favorite one. It's called 1,000 Years Egg Muffin, right? So what inside is a kind of called 1,000 year egg. It is a kind of duck egg, right? To get inside. So it is a very tasty. I like it so much. Okay, so that is about some of our traditional cake. So I would like to introduce to you. I know you must have your very wonderful traditional cake. So I would like to celebrate with you, and right now maybe I just show you around our office. Actually, we are just focused for Croatia. Okay, so you see, this is our office. So some of the Croatia stuff. So there's a map here. I suppose you guys here, right? Somewhere nearby here, right? So and also we have some souvenir here, right? Full of the Croatia stuff. And also going out. Okay, so that is our office, Croatia travel. So I hope you guys love this video, and I congratulations to you on the cake festival. We hope you have a happy time, and hope see you soon in person. Hvala I doviđenja. Bye bye. Ja sam Hela Milišić, potpredsjednica Udruge Solinjani. Pozdrav svima u Virju, a posebno organizatorima manifestacije Virovska prikačijada, koja se nažalost zbog koronavirusa održava virtualno. Na poziv našeg prijatelja Dražena Đuriševića prošlu godinu Udruga Solinjani i turistička zajednica grada Solina prvi put su sudjelovali u Virovskoj prikačijadi, gdje smo se predstavili tradicionalnim dalmatinskim kolačima. Oduševljeni smo bili iznimnom organizacijom i gostoljubivošću domaćina, te smo ponosni što smo predstavnike Virovske prikačijade imali priliku ugostiti na našoj tradicionalnoj manifestaciji iz solinskog lonca što su jeli naši stari, koja se već 9. godinu održava u Gašpinoj mlinici u Solinu povodom Dana grada Solina i blagdana Male Gospe. Vidimo se dogodine u Virju i Solinu. Čuvajmo se i ostanimo odgovorni. Dobar dan, ja sam Samija, turistički vodič i pratitelj. Ja inače više volim izraz interpretator baštine. Dakle, mi se silno trudimo našim posjetiteljima, u mojem slučaju su to najčešće stranci, interpretirati, to jest približiti hrvatsku kulturu. Zbog iskustva koje imam kao vodič u Zagrebu radim gastroture na kojima moji gosti degustiraju isključivo domaće proizvode na tržnici. Dakle, zbog tog iskustva mogu vam reći da je najbolji način izravnog iskustva lokalne kulture kroz hranu. Ne kaže se badava da ljubav putuje kroz želudac. Dakle, degustirati domaći proizvod je momentalno direktno iskustvo kulture i nema boljeg načina. Iz tog razloga mislim da je svaka manifestacija koja njeguje takva znanja i vještine, čak ne bih rekla da je dobrodošla, rekla bih da je neizmjerno važna. I pogledajte o čemu pričamo u zadnje vrijeme, dakle te korona kriza, o ekonomskoj krizi da ne govorimo,
Naši gosti nam isto svašta kažu, na primjer, taj postoji nekakav strah ili spoznaja da mladi danas nemaju pojma uopće kako se hrana proizvodi, kako namirnice koje imate uopće postanu hrana. I u tom smislu mislim da je Virovska prkačijada neizmjerno važna i neizmjerno vrijedna. Ono što vidim to je da se tu ne radi samo o prijenosu znanja i o svjedočenju i sjećanju na znanja koja su prenesena od naših baka na naše majke, od majka na nas, nego kad bismo išli daleko u prošlost, pita Boga koliko daleko u prošlost bismo došli kad bismo slijedili taj put na koje je to znanje putovalo do nas. Ono što vidim to je da se zapravo znanje prevodi i na nove generacije i to je neizmjerno važno. Dakle, ta djeca će vjerojatno otići u bijeli svijet u jednom trenutku, svašta će probati, ali ako su odrasla i ako su okusila u svojem djetinjstvu domaću, zdravu hranu, ona će se jednog dana vratiti jer će znati razliku. Ti mali, sitni, prhki i fini kolačići, slatki kolačići koji su nekada ukrašavali samo blagdanski stol, danas se sa svim time strašno razbacujemo. Meni ti kolačići svjedoče, meni su oni svjedočanstvo o trajanju nekih ljudskih veza koje mi u našoj kulturi imamo i koje njegujemo. Dakle, to je svjedočanstvo u kulturi. Dakle, to je veza, kao što sam rekla, s prošlim generacijama, majke, bake, prabake, sve su one bile u jednom trenutku mlade djevojke koje su htjele naučiti tajnu zanata, kako se to radi, te specijalne sitne stvari koje će tako uveseljavati ukućane na blagdane. To je isto tako i veza koju imamo sa našim susjedama i način na koji gradimo zajednicu. Sve to za mene predstavljaju ti mali kolači. Dakle, oni nisu samo tu da ukrase naš stol, nego su oni toliko fini, prhki, slatki i fini za pojest. Dakle, njihovo značenje golemo. Oni su pravi simboli. Simbol je predstavlja, dakle, simbol ima uvijek značenje veće od onoga što vidimo taj tren pred sobom. Zato bih rekla da kad probamo taj mali, fini, slatki kolač, koji se, dakle, proces koji se događa u našim ustima i tijelu, ja ne bih rekla da je to nikakva kemija ili ne znam, metabolizam i slično, ja bih rekla da je to magija. Još kad to probamo, recimo nismo doma, šta nam se događa u glavi da nas to prebaci momentalno na sjećanje na naš dom, na naše obitelji, na sve ono što čini našu obitelj, a to najčešće nije nešto materijalno, nego upravo nematerijalne stvari. Dakle, nematerijalne vještine, odnosi, dakle, ne samo u obitelji, nego i u zajednici. Za mene sve je to sadržano u tim malim kolačićima, prkačima. I vjerujem da ćemo, zahvaljujući tim znanjima i vještinama, mi ovdje i dalje i dobro jesti i dobro živjeti. Hvala vam i vidimo se uskoro. Najdraži mirisi mog djetinjstva su mirisi vezani uz domaće kolače. Mama je bila sokačica, tako su na Virju zvali žene koje su pripremale svatove. A ona je pekla kolače ne samo kad je išla u svatove, pekla je našim susjedima, znancima, prijateljima, za rođendane, za sve veselice i koliko god mi nismo bili imućni, nikad nije bilo u našoj kući bez kolača. Meni je bilo zanimljivo vidjeti kako mama iz nekakve skromne smjesi, da tako kažem, iz malo brašna, jajeta, soli, šećera, masti, eventualno oraha, pekmeza, napravi nekoliko vrsta kolača. To su bili ti poznati prkači. I kada me je prije 5 godina Dražen Đurišević zapitao da li bi htjela biti u projektu Virovska prkačijada, naravno odmah sam pristala jer me to vratilo u one najljepše dane kad sam s mamom kao djevojčica mala mesila prkače. Bilo mi je strašno drago vidjeti da domaće prkače sada rade i mlade žene koje su preuzele sve ono znanje i iskustvo svojih baka, mama, teta, kuma, susjeda. U to su dale puno mašte, puno kreativnosti i
što je važno, jedan dašak suvremenosti, ali ne da bi zatrla ono starinsko, ono pravo domaće, nego da bi ga još obogatile. Jako mi je drago da sam moderirala te prve dvije prkačijade, jer sam upoznala bogatstvo podravske tradicije na jedan drugačiji način i jer sam imala priliku upoznati i različite stručnjake za kolače iz cijelog svijeta koji su dali veliki doprinos toj turističkoj kulinarskoj manifestaciji. Žao mi je da eto ove godine zbog ovih tužnih razloga ne možemo imati Virovsku prkačijadu, ali vjerujem da će mnoge žene iskoristiti to vrijeme da razmijene recepte poput ovakvih na papirićima kakve je moja mama svaki put kad je išla na Virje nosila sa sobom, jer je uvijek od neke pajdašice dobila neki novi recept i vjerujem da će sljedeće godine prkačijada biti još bogatija, još bolja, još maštovitija i da će privući veliki broj posjetitelja iz cijele Hrvatske. Na kraju bih samo htjela reći svim mojim prijateljima iz raznih dijelova svijeta koje sam upoznala na prkačijadi, I wish you all the best and see you next year in Virje.